میوانک می دیجی هیا آشتی تیشه برز آشتی تیشه روزنامه‌وان تبلی مد ببرز هفته باش به شروعیاته لسر بن چافکرنا روزنامه‌وانم به تایبتی مجاره می نها میوانه می برز عبدالله گوت مترسی هیا کو آستجوها زیاده تر بهتر امبیجن روزنامه‌وان دروژن بیدا ورنه بن چافکرن شروعیاته دست بکت کرم بک بله زور سپاس سلاوری جوارش خو دهمین سال وکرا کوچا داویانا مر باوی علا خواستم بیشم سرساقیش مالباتا وینا کرد راستی بن پیکرن و در حق روزنامه‌وانا داشت خو نتشتكي نوع يعني هرب تشتكي كم نجي ما بخو ازيتش دستي في الصلاة دي تيج دستي بي دي وهيزن بسرفه شخواگو پشتی او شهید کرنا نمر باوی علا جویدی رو که و حتی وکی رو روشا روجاوای کردستان عینی دوی مترسیه ده درباز بید بن ویسی وانی ده درباز بی یعنی پشتی وینا که بدهان دست دریش کرن یانجی بن پی کرن در حق روزنامه وانا ده در حق جالک وانا ده در حق سیاست مداره ده یعنی زندان پیده هیام 10 ساله ایدیوالا نبونه جالکوانا سیاست مداره روزنامه‌وانا روزنامه‌وان هبون زیدی بصاله يعني بمهان بصاله دي زندان پیدی ده مان و بيجو تهمتك در حق وادا ورداين و بيجو ورن محكمة كرن ابو خوجي بن بيكرنك در حق روزنامه‌وانا ده در حق ما في مروان دراسي او كاري گوتي كرن ايرو روج لروج اوای کردستاني او دريجي كرن در حق روزنامه‌وانا ده و چالکوانا ده براسي يعني دكبي بن سيوانا جرائم حرب ده ازدكارم بيجم جبر الجوري نافاروكا ياساين ريكفتنا جنيفي صالة 1949 دبيجي او جبر صحفي الجوري برنسيب ناف دولتي كسن سيفيلن او كاري قول دجي وانا كيتي كرن وك روزنامه‌وان دكبي بن سيوانا جرائم حرب ده او كسي قد استراتيجيه دكن مجرم حربين براسي ازدكارم في بيجن اف قانون ناف دولتي في ياساي ناف دولتي في هانا كيت بيجن ازدكارم جورا بيجن نخاصم يعني قالك ياساي ناف دولتي هنا ويا هذا بيجن قوش ما في هر انسانك يعني ما دا نوزدا يا ما في مروفان دي بيجيش حقي هر انسانك يش حقي هر مروفك قو ايرو روج جما في ويناكي حريه الراي والتعبير افناكي ما فكي ناسكريال سرانسري جيهاني هروها راپورا تایبەتی یانە تەوێن یەک بووی دبێژێ یا ساڵە 1993 دبێژێ ما في هەر ئینسانێکیە گۆنەرینە خۆ بدەی خویاکردن ئەوە هانەکە ئەوە گۆ ئیرۆپای دێ دکێ لە هەمبەر پرەنسیبێ ناودەوڵەتی لە هەمبەر قانونێ ناودەوڵەتی کار دکێ ئەف کارێ گۆتێکردن ئەف بن پێکردن ئەف دەست درێژکردن یانی بەڕاستی يعني ددي خويا كرن انه او كاري گودكي ايروبا دي كاركي الدجي مافيا مروفايا كارك الدجي ياساين ناف دولتيه ودكافي بن سيوانا جرائم حرب داز دكارم في بيجم جبر باش يعني تدبينا الجوري ياساين ناف دولتي افكر يارم كود در حق روزنامه‌وان ده لروجاوای کردستان نبتنی روزنامه‌وان چالکوان روشنبیر سیاست مدار دکوه چارچوبه توانا دجی مروفاهیه توانا جنگیده برز يعني اگر ام بين السر روشا روزنامه‌وان روجاوای کردستانی یعنی هلبت ارمانجا کوی هي دما کو روزنامه‌وان تین بن چافکرین سیاست مدار تین بن چافکرین بسروشونن چرانویسا وان ندیار ارمانجا کوان جوی سیاستا کون حال روجاوای کردستانی دمشینن چیه خوازن چی پلانه کی جیب کن بيجو ماشخو او سياستا يك آلية سياستا في بارتي آنا كي يعني چروج نموانه كي گو بخوازه ايرو شاشيتيه كي يانجي دستريشيه كي في بارتي آنا كي در حق زاروكا ده بي رواندنا زاروكا ده بي روشا سياسي شاشيتيه في بارتي آنا كي بدن خويا كرن بيجو مان او روج نموان او كسي آنا كي چالك وان بي چروج نموان بي آرستي بن بيكرنتي و گفيتي يعني تشتكي هشكره يعني وقت گو مكار دكر روج اوای كردستاني وقت گو مكار دكر هنگاس پاميري رودا من روجاوای کردستانی د سال 2015 حتى 2015 بهتر مكار كرلوي دري براستي يعني روشة كما ترسيدار بو يعني هر تم قفها بو تم خطريها بو تم ترسيها بو السرما وكا روجنامه‌وانا يعني حتى بيت داو يجي بشتي سيما 2015 وداو هاد قرتن هاتا قد خكرن كاري مبدزي كار دكر يعني روجانا تهديد روجانا قف افاتي واتايا
تيواتيا عقلية في بارتي هاناكي عقلية فاكسي هاناكي نخوازن جو ناهلن جو كسك إيرو الروج أفاي كردستاني كاري خوبكن وەک ڕۆژنامەوان چێنابێ کەسێک ئیرۆ ڕۆژ شاشیتیە وانەکێ بنپێکردنی وانەکێ دەستێشکردنە وانەکێ دژی هەر کەسێکی نەبەس تەنێ دژی ڕۆژنامەوانە دژی چاڵکوانە دژی سیاست مەدارە ڕەواندنە زارۆکە یعنی ئیرۆ ڕۆژ سیاست تاوانەکەی کەتیە دبن وێ سیوانێدا کەسێ چەکدار کەسێ ڕۆژنامەوان کەسێ سیڤیل کەسێ تیرۆریست هەموو دکن وەک هەفتوو تعاملێ وانەکەرە دکن وانەکێ دکن زندانەدا باش ڕێڤەبەریەک وەکو پەیەدێ کۆلیسەر فکر و ئیدیۆلۆجی و فەلسەفەی عەبدەڵا ئۆجەلان هاتیە دامەزراندن برێز وێ کاربە دیموکراسیە جیبجی بکە یان ژی ڕێزێ لە تەڤایە نەرینا بگرێ گۆری نەڕێناتە ئەف هەیامە 10 ساڵەیە ڕۆژ بڕۆژ پەیەدێ و ڕێڤەبەریە وێنەکەش مەر ئیسبات دکێ گۆ نکارێ ببێ دیموکرات نکارێ گۆڕێ لەبەر ڕۆژنامەوانە بگرێ vekê yanjî ڕۆژنامەوان karê xwe bikin û isbat dike ji vaka navdewletî re jî her kesî re got karê got ew dike karekî xiraba û ti caran nikarê bibe rêveberiyek dîmokrat ez dixwazim vê bêjim heker tu wek rêveberî got nikar bi îro rê bide li ber rojnamevana vekê rojnamevan nikarbin karê xwe bikin te dezgeh girtin te rûdaw girt te Kurdistan 24 girt te Pamêrê arkeyekî tî mîdya te kirin zindana da te jîndar rivan te Berzan Hisên te zêdeyî sed roja te zindanê de heş kesekî gokarekî dike te gefalê dike ev têwa te ye û te rojname te jiyana rojnamegerî Rojavayê Kurdistanê îro te kuşt û tenê ew kesê gokar dikin îro yan divê weke te wek siyaseta te bêjin yan jî divê li gorî te û ecendê te û li gorî îdeolojiya te bêjin yan jî cihê wanekê Rojavayê Kurdistanê tune yani îro em dikarin bêjin rojnamegerî li Rojavayê Kurdistanê mixabin nemaye ew kesên gokar jî dikin ya dibin metirsiyeke mezin de kar dikin yan jî bitirsin gelekî yan jî gelek gef li watên kirin yan jî ew kesê din ew ê gokar dikin wek berdev ji rêveberiya xweser re û ji dezgehê wênakê re kar dikin em nikarin ji wan re bêjin rojnamevan ji ber rojnamevanê gonekar bê şaşîtiya bêje ji ber rojnamevanê gonekar bê îro desthilatê kontrol bike ji ber îro rojnamegerî desthilat e silta rabîa ew silta rabîa got îro bi karê xwe nerabê bi rastî yani em nikarin bêjin ew rêveberî yan nikarê bibe dîmokratî jî ji ber rewşa rojnamegeriyê tê de xirab e برێز تو dibêje niha jiyana rojnamegeriyê li Rojavayê Kurdistanê nemaye peyedê ew kuştiye tu nekiriye gelekî xirab bûye bi nerîna te çare çi ye pêwîst e çi were kirin heta ku em bêjin rewş û xirabtir nebe ji jiya bi rastî em gelkî muanatê ji vê rewşa dibînin ava got girtina rojnamevana tenê em wek rojnamevan karê min mînem îdane bikin em ser û pelê xwe sosyal medya em tendîd bikin em daxwaz dikin wa berdin divê werin berdan çênabê rojnamevan werin girtin em didin xuyakirin û eva hanekê şaşîtî ke gereka rojnamegerî azad bê Rojavayê Kurdistanê bes eva hanekê nekafiye îro bi siyaseta peyedê re bi rastî îro erkeke li ser me hemû rojnamevana ev kesê got bêhtir em li Ewropa jiyan dikin yan jî ew kesên got îro xwekirina dezgehên rojnamegeriyê yani çi neqabet sehefîn Kurdistan bê çi şebeket sehefîn el Kurd bê çi itîhad sehefîn wel kutab el Kurd bê bi rastî gelek otur hene evê hajwatên xwestin got îro karibin karekî emelî bikin ji bo karibin rewşa rojnamegeriyê û rewşa wa rojnamevanê got îro Rojavayê Kurdistanê mane biparêzin tê xwestin xitwayekê got îro li Ewropa karibin خو بگهینن وان ولاتی گو کاربن بچک فشار الپیدا بکن تا کاریبن بچک آزادی پیدا بکن روجاوای کردستانی اوجی دوی اف سندیکا اف دزگه آنکه کاربن لأوروپای محامینا پیدا بکن کسن گو کاربن روجا گو روجنامه‌وانک وری گرتن کاربن هرن دعوی که راکن یعنی جی کاربن خو بگهینن وان دزگهن کاری وانکی او تنه باراستنا روجنامه‌وان يعني بدهان دزگه نافدولتي هنا مراسلون بلا حدود اتحاد الصحفيين الدوليين شبكة الصحفيين الدوليين المعهد الدولية هيومن رايتس ووتش اف دزگه هاي نافدولتي براسي دكارن فشار بكن و پيدي حساب جوانا كيد كجبر ايرو روج پيدي و البشت وينا كي پگكي هر دو خوازه گو خوش لیستا ارهاب در خجبر خوازه خوش لیستا ارهاب در بخي حساب جوا جهات النافدولتي يعني تبجا اگر فشار ورا كرن بفيرنجي و سينورك جكريارين بياديره بتايبتي در حق روجنامه‌وانان ده ورا داني
از نکارم بیجم سینوره کی یعنی حتی داوی از دکارم پشتراز بکم لی مروف تشتیل سر خوب که یعنی گلک تشتانه گرک مروف بکی مروف خوب کی نیوان دزگی هانه که مروف محامیه پیدا بکی اروپا مروف بکار به دعوایان در حق واره که داره که الویدری به واشنطن به الوان جهن بریاره اوگو ایرو روش پشتگیریا يعني اف دولتين جو بشكن تحالف الدولي الديجي داعش اوگو ایرو روش پیوندی دنا برا وانا كده نبرا و پیدا ده هل روجاوای کردستانه مروف ویناکی بکی افجمتی خوسن اموک روجنامه‌وان ام ویناکی بکن تام کاربن و کسی هناکی بپاریزن او گو ایرو روجاوای کردستانه نه او ایرو روج دنگی من او گو ایرو روج الورمان او گو ایرو روج دماترسیه ده درباز بن خطریه ده درباز بن از بخو از دخیلنم به چرا و شوا زحمتش براسته ده درباز بوما يعني انسان كار بالمال خرازي انسان نظام كنجي وكسك الدريه تبخي ويورش بشيا زارو كتب جنا تبع جديات باوي تبع تبرا فيني وتبكي حبسه ده براسي روشك خطره وجركا تشتك وري كرن وافهانا كي وك مغوتيج روجنامه‌وانا تخصن وش سنديكين روجنامه‌وانا وبتايبت نقابه الصحفيين كردستان جي جركا كاركي بكي عملي جديج بو خاطري بو ام كاربن ريل برفاكريا ريانجي ام كاربن ام كاربن ريل بكرن ام كاربن سيفيك بكرن زور سپاس جبو روجنامه‌وان اشتي تيشه ایرو تلگلمه بو زور سپاس لسر آمده بوناته